ole thlir tute in zavain chibai levek ule maini riat sang ni somni panga ania indo Pakistan thuthar ang tek anon update le dona thuthar ang he puzairem thang hian aron ziaka amasain kanan chiarange India le Pakistan in hir ngo na chuan zi lampan ain zual lam apan zel ri ni in alanga hemi boru akal zela thuthar ang tek anan tar lang le don ani Rajasthan Chinese Air Defense Missile atla DRDO 10 zirchian turin an langal hi Pakistan in at chuan VMM an ram ven himnana China atranga ani atlak chan hi soi ala umlo Lahore airport drone na puaka suicide drone nge ani tite an vati puak nge tite chu soya umlova voi khatchau puak lovin voi engemaw zata puaka Lahore mi te mang ang po na antlan chuak na sa mase he thu kan zia lai chuan India in Pakistan Air Defense System malo chungek ani ti hriatani tin India hian suicide drone hi Israel nen trang duna siaman nei nual ti kha rever hrim ila Pakistan khopui pakhat Rawal Pindia po Army Headquarters chu anti chhene viawa cricket stadium te po akhoi telbok Pakistan lam Air Defense Missile 10 an lo dang ne ngang lo ani Pakistan hian Lahore le Islamabad airport te akhar vek ri bok India po India Airlines te chuan thona zali chuangan kan sela airport somni pasari zet khara nito Al-Qaeda te chuan Pakistan an thop thu an ron soi vele ta engtin chi ange an pui don ti ero hriat ta ni lo eti lai hiam Balochistan chuan Baloch Liberation Army 10 Pakistan sipai te chu IED mangin an beya sipai som pani zet an ṭhin airstrike awanga healthy te chu ambulance tam tak mangin an ruang phut aniya pasal thang maya chei bolin Pakistan sipai te hian kong tuanin chibai an lo buk lom amakhop mai hel hi an lo vulian na sa ni Pakistan hian India le Nepal in rina laya Chinese mi pali SSB ten an mana an ni hian trong chili Hindi English Nepali le Chinese an thiama tuna hiam mun thu ruka thu an zot fi mek an thu soidana in an lawa wangle an thu an thak seka wangin rin hlel an kai hle ani Amritsar chunga puak ring le eng takkan ti kha Pakistan lam rocket ka chua India Air Defense System S-400 in aka thak alo ni heilo po hi adang ka thak an nei bok kan defense system te an rin tlak zia alanga alomom hle mai Pakistan lam hian India khopui pariat an bitum ni in soyani tuna hian Pakistan chuan ral khel dara vomeka an khopui Islamabad po air raid siren ari ruai mai voina hian National Security Advisor Ajit Doval le Prime Minister ten meeting an nei dun le an thu chuak kero puan chua thiang lo ani Pakistan ram chunga hian hello omna mun som pani lai chu bitum le mek an niya hemi ti turian India Air Force te chu an du thala che thei turin zalen na pek an nito Pakistan point India hian a beile ngei an ring bok Gujarat Kuchkua chuan drone pakhat in electric hruia sut pala wangin atla en thatu surveillance drone nge tu drone nge eng drone nge ti ero soi chian ala ni lo Pakistan sipai ten civil mi te an bituma wangin pon sami som panga zet an thitowa Kupwara Baramula Uri Aknur le pon ste an kap na sa leya pon sa sikte biak buk guru wara po an kap chenwal mase tong trai na mang tura kal ero arem le to feroz pura cheng te chu hlau lopin an tlan cheloma aram rit na ya lo nei tu te po fe am phal to lo Uttar Kasia chuan passenger phur helicopter atla achuang mi som pasari an thivekani heti layan thona ka tlak zat tamlam in chuna akal mek lain kan Air Defense System S-400 chuan Pakistan JF-17 Thunder le JF-10C pakhat veve akap thlani in soi ani vebok India thona kap thla anga an soi ero tun thlengin finfiana ala omlova an ka thlak tak ring lo po an tam achan chu Pakistan ram chunga an thlolu lo wangani Pakistan sipai mun India in ngatinge aka Operation Sindur nuaya India in tum som palilai Pakistan le Pakistan opsin Pakistan akakhan sipai mun pui ka tumna a omlo ama ero chu Islamabad chun India ram marlam le khothlang lama India sipai mun te aka wangin India chuan air defense radar le mun engemaw zat aka pa
Lahore po chung zinga chuan atel NDTV in atarlan danin sarkar thu chuak chuan ni lai ni zinga operation sindur airstrike an nei chu laskari taiba le ziah Mohammed te mun chu chiat chi ani thuan tar langa tumbik ne ya film khur takat che an ni anti Pakistan sipai mun ka tumna a lova India sipai mun be ani chuan chan le na pek nga la ni tur thu po antar lang tel ani ni zang kham Pakistan chuan India sipai mun thren khat awanti pura Srinagar Jammu Pathakot Amritsar Kapurthala Jalandhar Ludhiana Adampur Batina Chandigarh Nalpalodi Uttarlai le boots te chu drone le missile mangin an be ani video masalama kanon soi to kha ani heng hi IG lama khang kanron post sa adu chuna video kha in lova endonia sarkar thu chuak chuan heng in be na te hi unit grade counter UAS grid le air defense system mangin kan thak vek ani heng in be na sunu mu chuat te hiam Pakistan hiam min ron be nge ani ti ati chiang ani ati soilo ka nge in India chuan vo in kham Pakistan na air defense system an bitum chat tukin zinga trangkhan India Armed Force te chuan air defense radarless system Pakistan mun sang mi an bitum India in a chan let na hi Pakistan thil tumna nen dang lamna a omlo Lahore air defense system page chu na thok thei lovati chiatani ti in sarkar thu chuak chuan atar lang Pakistan hian line of control atangin silai mangin Jammu and Kashmir mun sang Kupwara Baramulla Uri Poch Medar le Rajori sector te akap ni in soyani sarkar thu chuak chuan poisoi lo mi som paruk ten nun nan chana heng zinga yan mei che pathum le no panga chu Pakistani silai ka wang hian an thi ani heta hian India chuan mortar le artillery mangin Pakistan hi achang le ta in kana hi are pha India Armed Force su tumbik ne ya film khur takat che an ni ya hi Pakistani sipai te po hian an zange kan be sei ati Indo-Pakistan Kashmir awanga kan buai reng chan puzai rem thanga ziah khi kan an share le ange Pakistan sipai som lai mai ka hlum an ni ti confirm ani Beijing time chuan India thlona ka thak angin a ziak ve flyer satlia te chuan India thlona paruk lai kap thato angin an soi le soi chanang India in zalen na mu khan British so khan thren sang la of bedro divide and rule policy kha akal puitlata tichuan India le Pakistan sulak shan kan nita ani khati lai khan Kashmir kha India emaw Pakistan na emaw be phalsa kan niya anlal Maharaja Hari Singh Khan India lama be athanga dulo tam tak an oma wangin India sipai te apuna India abeta atoi zongin ma se India lama be du tlat lo pol an lawm chawa Pakistan la in lo puina samaya tuna POK hi in rem na ziakin Pakistan lama abet zuita ani Pakistan ramani ti na ani kherlova Pakistan in nayan kol ti na ani mai tun thleng po hian India be du lo tam tak an la oma chung ho chuan Pakistan lama in khwar hel ho an tran pui renga an lo hum hima an nin ko mo bol na rem chang an nei pha ta thina India hian Kashmir chan lo adu lo le avul po avul bik ati theyang article zathum somsari chu Kashmir tan liao liao siam saka hemi mang hian dan pui an siam sang theya India dan pui mil lo do po in an mani pualin dan an siam thei boka an mani nan du dan angin ro an rel sak thei boka ani in taka chun India rama velo ang mai an ni mase BJP sarkar in article zathum somsari chu athria sakta an lungpo a oilo le India sarkar chu an article zathum somsari awanga an rilru Indian lo lutuk turte maso na nadu anga kalpui thei ani lote impum khatna ti che thei article niya an hriada wangten anin hung big na article chu an thria sakta kha aniya tuna chuan UT pahnia a then rangta ani hi tin muslim then khaten India ti du dana turna sa in anin hretlata chu churem changa la in Pakistan le anaw hello ten Kashmir a helna chok chuakin buaina an siam tareng mai ani in partition hun laya ta to Pakistan hian Kashmir chu an ta tura ngai na an la nei renga Kashmir hi kan ta ani an la tingar ngara nei let le dan kong an dap char chara sa khona mangin Kashmiri teril ru na satakin a ruai koya boina re lei theilo rama Kashmir hi asiam ani ber ani na taka chuan Kashmir hi princely state ani wangin India emaw Pakistan ram ani big lo ve ati theyang
an lal khan India be adu wanga bet chau an ni berang chu mase Pakistan hian an rama a bet lo kha ala natlat mai sia tun thlengin ala ron be sei tareng ani hi Modi a sarkar hian Hinduwa akal furpui ema wang hian tuna chuan a zara par chuang ve Muslim ram Maldives le Bangladesh baka Sri Lanka thlengin min hoisan to a Bangladesh pe chuan India ina do sak West Pakistan tuna Pakistan lama hial awire santa ani hi ale lama Bangladesh rim hi India tan do tham an ni lo minute nga po anding zowin ka ring lo Sheikh Hasina India ina humtlat boxia alo por ve mai ni ina lang China tlon na rem changa angay po anima na a sarkar angin Northeast lakle opichu soilo mase anril ru chu aning ngeyin a hriat oleti khanin thuthar hrang chu kan ngai thazota a engpon ise zanin lama enge thengle don kan hrebik lova thil thengaron omle ni chuanin kan ron update le ngal don ani donatan chuan kan du tok le photang